Nkwifurize kugubwa neza aho uruherereye hose ndagusuhuje rero ngendi Emmanuel cyangwa se unyite Didrick Bush. Murabizi ko ari ya makuru yakadasohoka kabisa. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye umenyera amakuru ku gihe. Rero ni intambara noneho y'amagambo ya Ibrahim Traoré rero n'ikinyamakuru Jeune Afrique bari kurwana iy'amagambo. Perezida rero wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yavuze ko ibinyamakuru bikomeye birimo Jeune Afrique byaka amafaranga menshi ibihugu byo muri Afurika kugira ngo babivuge neza. Rero uwo muperezida ukiri muto yahamije ko afite ibimenyetso by'icyo kinyamakuru rero kimwaka ruswa. Mu magambo ye rero agaruka kuri iki kinyamakuru cyandikira mu Bufaransa, Ibrahim yagize ati ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Jeune Afrique byaratwatatse rero muri 2022 ndetse na 2023 bakoresheje inzira nyinshi kugira ngo batugereho bagamije kutwishyuza ngo basukure izina ryacu. Rero ngo twarabyanze kandi ntabwo babihakana kuko tubifitiye n'ibimenyetso muri ubwo. Rero yakomeje agira ati benshi mu bayobozi b'ibihugu bakwa ruswa kugira ngo rero ngo bave basukure izina ryabo. Ati rero ibi bintu bikorwa n'iki kinyamakuru Jeune Afrique. Rero mu gusubiza Ibrahim Traoré binyuze mu buyobozi bw'icyo kinyamakuru wo bita Marwan Ben Yahmid yahakanye ibyo byose icyo kinyamakuru cyashinzwe mu mwaka w'1960 ayoboye cyarezwe. Rero Marwan yagaragaje ko Traoré avuga nabi buri wese ushaka kugaragaza ko adashoboye ndetse ko yagiye bitemewe n'amategeko rero n'uburyo akora ihohotera akangiriza demokarasi ya Burkina Faso mu gihe gito ntarangize imitwe y'iterabwoba. Rero amakuru avuga ko kandi igihugu cya Burkina Faso itabanye neza rero n'itangazamakuru muri rusange kuko kuva mu mwaka w'2023 ikinyamakuru Jeune Afrique cyaciwe muri icyo gihugu kubera kugerageza ibyaha ku gisirikare rero cyangwa se kugereka ibyaha ku gisirikare. Rero ni intambara ikomeye cyane aho Ibrahim Traoré akomeje kwikoma iki kinyamakuru cya Jeune Afrique. Andi makuru rero aturuka hariya mu buseruko bwa Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mwari mumaze iminsi mwumva ko ari kugenda hacicikana amakuru atandukanye avuga ko ingabo za M23 zigiye guturuka Walikale zikura mu mwako gace zafashe mu minsi ishize, ariko ubuyobozi bwa M23 bwaje kugaragaza ko nta murwanyi wayo uri kuva muri aka gace ka Walikale, dore ko ari amagambo yagiye akwirakwizwa mu minsi yose itambutse muri iki cyumweru bivuga ko M23 iri kugenda iva mu duce tumwe na tumwe yagiye ikamata. Rero biravuga ko abasore bakicaye hariya i Walikale rero ntago bari bavamo nk'uko mugenda mubyumva. Rero hari n'andi makuru mashya. Rero umutwe wa M23 watangaje ko gahunda yo gusurwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye rero yasubitswe ku munota wa nyuma kubera ibikorwa byihutirwa batigeze bavuga. Lawrence Kanyuka rero yari yatangaje ko cyangwa se AFC cyangwa M23 yakiriye ibaruwa ya tariki 19 Werurwe 2025 ivuga ko bazasurwa n'izi mpuguke kuva kuri tariki 23 ndetse na tariki 27 Werurwe. Gusa mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Werurwe rero umwaka w'2025 yatangaje ko AFC
ibabajwe no gutangaza ko urwo ruzinduko rutakibaye. Rero ni inama yari itegerejwe hariya mu buseruko bwa Kongo, ikaba yasubitswe, ndetse tukaba dutegereje ko uru ruzinduko igihe ruzasubukurwa nabyo abantu bazajya bagenda babimenyesha. Kora subscribe mutarayikora, ngende Emmanuel cyangwa se unyita Didrick Bush, twongere kubana mu biganiro byanjye nk'ibi ngibi. Caho caho.